EKV so imeli en zelo svoj specifičen zvok, zelo specifična besedila. Ja bi da tucam, ne da pucam. Ovo suština, tako završeno. Luka Hvalc i Jan Grilc sa Val 202 te Lucijan Zalokar sa Dela so u novom radijskom dokumentarcu predstavili uspomene suvremenika grupe EKV. Bila je tudi ena prvih klaviaturistk v recimo da rock bandih, v rock'n'rollu in zanimivo, ne, tudi Videosex je potem leto dni kasneje v svoj band pripeljal žensko. Prvo vidiš da sam žensko koja svira u nekoj grupi, pa onda dalje slušaš šta sviram ili slušaš tako šta se dalje dešava. Kako je uopće došlo do toga da beogradska grupa nađe svog prvog izdavača baš u Sloveniji? Ker je bilo očitno to bratstvo in jedinstvo zelo pomembno v tistem času, tudi pač politično in tudi gospodarsko, je bilo normalno, da so vse založbe pravzaprav imele izvajalce iz različnih republik. In tamkajšnjega kantavtorja Srđana Marjanovića, ki je spremljal sceno, in on je bil tisti, ki je takratnemu vodstvu ZKP-ja predlagal Katarino II. Milanu niko drugi osim RTV Ljubljana, diskografska kuća koja je tada postojala, nije dao priliku. Iako je imao za sobom remek delo i Šarla Krobatu i tako dalje, morao je da ode u Sloveniju da bi mu bila objavljena ploča. Što je činilo muziku grupe EKV toliko posebnom? V tistem času je prišel novi val tako v Sloveniji kot v Srbiji, na Hrvaškem, posod po Jugoslaviji, ampak Mladenović in ona sta bila vendarle posebna. In to so opazili tudi poslušalci, obiskovalci njihovih koncertov, da so res vsebinsko izjemno bogati. Mnogo bolj kot v večini primerov iz glasbe pač tistega časa. Muzika ne može da se pravi i ne može da se svira bez ljudi. Znači ne možeš sam ništa da postigneš. Možda se zapleteš u neke kompjutere, ritam mašine i takve gluposti, ali to nije to. Na 30-godišnjicu smrti Milana Mladenovića u Narodnoj biblioteci Srbije otvoren je i legat Milana Mladenovića, kroz koji će se posjetitelji moći bolje upoznati sa njegovim djelom. ZKP RTV Ljubljana uz sudjelovanje zadužbine Milana Mladenovića i PGP Beograd priprema zajednički projekt kojim se nadaju ljubiteljima grupe Ekaterina Velika i Novog vala ponuditi sve albume u jednom izdanju, a restauriranu ploču Katarina II, prvu iz serije, možete naći na policama već od 2. prosinca.